Gospodine Jokoviću, ovo moram da vam kažem. Meni je žao, ali odmah da vam kažem, ja u vas nemam poverenja. Nemam poverenja, znate zašto? Zato što ste javno građanima rekli par neistina. Prije svega, gospodine Jokoviću, vi ste danas, kako se deklarišate, Srbin, a 1997. godine, evo dokument, gospodine Jokoviću, bili ste Crnogorac. Rekli ste, evo sad ću vam reći, gospodine Jokoviću, rekli ste na prošloj sjednici Skupštine Crne Gore da nikada niste bili član DPS-a. Dokument, 3. Kongres Demokratske partije socijalista i vi ste član bili glavnog odbora, gospodine Jokoviću. Gospodine Jokoviću, nacionalno ste se tada izjašnjavali kao Crnogorac. Gospodine Jokoviću, rekli ste da imate srednju školsku spremu. Evo dokument, gospodine Jokoviću, evo ga, sve sa vašom slikom gdje piše da imate višu školsku spremu. Kada ste sakrili diplomu, jeste li tada prevarili građane ili danas? Ovo su sve činjenice. Poštovani građani, izvolite, evo imate dokument, izvolite, na 3. kongresu SMP-a, evo, poštovani građani, na drugom mjestu piše Joković Vladimir, dobio 69 glasova, rođen 67. godine, viša školska sprema, član glavnog odbora SMP-a. Prema tome, vodite računa, ja sam vas zamolila i prošli put, mi znamo jako dobro i dugo pamtimo. Trudimo se da vas zaštitimo, ne samo vas, nego SMP, jer odmah da vam kažem, ja sam posebno ponosna na to što sam bila član SMP-a. Ponosna sam na to. Ponosna sam na to što sam godinu dana bila poslanica. I ponosna sam na to što sam u momentu kada je trebala rotacija da se desi u klubu poslanika, u roku od 3 minuta pokupila stvari i prepustila svoje poslaničko mjesto kolegi sa sjevera. Ponosno sam na to, gospodine Jokoviću. Ako vama smeta to što sam ja godinu dana bila poslanik, neka vama služi na čast. Zahvaljujem. Ali se potrudite od sad pa za ubuduće da pričate istinu. Zahvaljujem poslanici Popović. Obzirom da... Samo trenutak. Obzirom da je poslanica Popović u dijelu koji je predviđen za izjašnjenje povodom odgovora otvorila pitanja koja su očigledno potrebno da se razriješe. S tim u vezi ću, a poštujući da